Kubor nakaslem jong nausan hima. Kumshi banta banwan ra ya kajing kelun hakalet kawan kipat ba. Badru banweng ya kajing dheng kali. U MLA ka South Shillong u badai ru menteri sorkar u baksan bor shulai. Haka arphem rev tarik menta u benai. Ulap lepat ba ya kasurak balashna penhe hasnong lum shatsngi kan chestres kaban let chalau sotun. Hakani kasngi bap lepat ba ya katai kasurang. Lawan banyadon langru daki he officer katnat pulen bakan top yu bayan on elsewhere ubadai u additional superintendent of police badai pet ya katnat traffic haringkat ka jingsak hilang daki nong ya lamsnong bat kumju ru kipat ba nong shongyo katai kathan nakalyang jong ba sanbor ulaya thu ba ya katai ka jing penhe ya kasurang bat kumju ru ya kilenti yat kejan layo leng ba ka PWD special assistant arhajar arpawe Haka jinglot kablakot haduk shikulur sapulai lak arpulai hajar tingka. Bat kani kasurok kan long ka jingkerku na kabenta kipat ba jong kasnong. Bat kumjuru ya kipat ba nong shongsnong kasnong lau sotun. Tikar kasurok kakamya bahabi kamtam nali ba ka shnong lau sotun ba kana shnong lungshat sngi kan ciri sungi kelanang bun kieng kali kelanang bun ini surok isa unjo. Te haki di Islam ki beladem labun ki yang mensaf ham tam kana school ki bayal ya janti apon ki school yuang school itu men ki kro nang ta kaji asyo ya dat apa ki ataku para kali ki mi atre ni abek bun ki mi ki susi te nomor artot kadega surok ke kali her la ya jadi ka nakalawan kajing perkhat hanga banga yo ya jintip naki nongsong sunong bagi tagi jinjia ba accident gitu kan kicat ke ya show dan mentaka jing kami ya surong kami kampat ba tengah labu mordor ya ka inspection berka PWD department ngalau khotru ya kiong kit kam jong ka Srimantha Sanggardat Cultural Center kibari kitrai caka ya hari ya intinya pet di nomor ba ngasutunat bani itu ba kum arbaisar jong Srimantha Sanggardat Cultural Center chief patron chief advisor tegilawan cakmat ak inspection berkila munjur ba nang mentaka bahaka met nang mentaka generation ke bementa ba generation ke ba hadin kini orang ba nang start ki di lapet jingai ki so ko yang jengkam ban ple ban sinal penbahaya ne surok rengkat berki footpath nang mentaka safety jongki nong yelet mengewan tengile initiate adin begala munjur ila ai ke jitho jingtar tengi se submit PWD ber PWD kala sedang banle groundwork latih bi plat estimate bat gila forward to government ngala budin bangala so ban ai kublei ru ya government ya PWD department kiba la munjur ban pediang ya ka scheme goblong very genuine scheme labon no ka traffic congestion scheme kaban detect ru ban protect ru ya ki pajba na jing mensal teng la yo sanction chikrur supply lak arbu prajar haus nem nam tahu nem arpo way te marhi te la alot yo konduktor bat so ban ai kubli kuno binla ik am kitu hi hang te harum hapo turning kita temporary stall bagi nongsong silong jungi na nelum syatsi bak bu i nongsong song jing lo sutun ki balaya song yo agli tanjungi na do por mensuat kila ya song yo na do ki por kabanga ngapat wansa ra sineru ngapal simbantaro asan perthai por mene khna yon set du ki ladon kat tuan ne ki long kumi ke badang don bagi babu ki bala bom don su bangi ru kemengi kelmau ki yong akan nong tu ki adi mo ujur na rustun muso pai ki wan ang ne po lung chat si program sentar ti hadin ba jing ya jong kapur tengila na layo man pen yo ya ka scheme napo ka urban affairs department ka balong like lur steng te ban sinaya kana ka organic market municipal organic market markane ro ada like lur steng
Te kajing kerja ya ki daga bangi permission naga pludi hakikat tu kan nestem bensua hapor bangi la ya tray bat orban bat pludi aka jing ya long meeting tinggi ong ba ailat ya ki ba nakadaga propose ka jaka bu ya song ka bangala pedio naga revenue department cha urban affairs department la pedio ya kana allotment tela yor ka ya ka allotment hadin bagila allot su kontraktor ban tray tinggal penbelang jointly bagi chef yang kian tu aku dok bagi chef yang tali plastik di tin mulmala tementah hadin beladab kayo ke bagi sapri le si unu brai wan hadin bakal adab kayo hangin kerja ni sini store batamai apa kayo tumai guys municipal organic market bahkan don langru hajrong ka office but community hall juga terparsong lo bisa sikit jesis but hadin bela chef setai bila kerja iki situ jopo ya katu kini akan perahi kini ara no jabo jabaan bro but hadin nantu ka pludi kansa repair ya tu surok tegala perlu te kamu mesti ko ba uno bu brai ban wan ngi yo parsa ka we ke inauguration but kan don sa ka we pat ka jing pen he shu ya tu surok par orang sa